Sekulotshisa sikwamukela godi mbukela ngapha ngikhaya kuzo zonke indawo la sikufinyelela khona. Njengoba sikuthembisile esiqepheni sethu esigadungileko sathi siyokuphuma godi siyakufuna ifesi embala. Ngetshudu ngithola ifesi mntakababa. Ingasibhabura. La ngikhuluma ngechaka. Fese kulu. Ngikhuluma lapha ngotitshera, ngikhuluma ngoprincipal, ngikhuluma ngo-district head, ngikhuluma member ya parliament eMpumalanga MPL, ngikhuluma ngo-MEC we-sport recreation art and culture, ngikhuluma ngo-MEC we-social development, ngikhuluma ngo-MEC wezefundo department of education, ngikhuluma ngo-MEC we-safety and security, ngikhuluma ngososibebe mntakababa chief whip Mpumalanga, ngikhuluma ngo-MEC human settlement khyaluswa kwabantu, ngikhuluma ngelunga leparlamente nationally, ngikhuluma ngosihlalo we-portfolio committee international relations and cooperation, ngikhuluma ngo-ambassador mntakababa eTunisia. Ngikhuluma nawe nje namhlanje uthi khe ngiphumule khe ngizinyoni zakwamnazo khe zilile zithi tswiri yepa ngithula phambi kwakho usingalela usokucole ubaba uSipho Masango uThumako Hlalethwa. lotshani mepa. Lotshani rata kethu nivukile. Sivukile ke rarwa bukhulu ongiba ngirara misebenzi yakho ngirara emakhambo wenzileko ukuthi yakhonakala emntwini wedwa ukuthi into ezizenzeke na. Ubaba Masango ubelethwa nini, ubelethwa kuphi? Hlalethwa ngibelethwe nge-2 zika February ngo-1955. Ngabelethelwa lapha emaplasini weMkhomanzi ngesikhuwa bathi kuseMudarha. Ngafunda isikolo ngizo lezi ndawo lezo. Ubaba ubelethwa ngubani? Ngibelethwa liqhegu nguKortman nguMachila Masango. Uma nguPopana ngwakwamthimunye. And then ubaba ubelethwa liqhegu elilele lapha eMamelodi uMadlala Masango. Aha. Indawo obelethelwa kuyona uthi ibizwane? Kusemudarha kuseMkhomanzi. Okay. Nini isikolo sithoma lapho? Isikolo ngisithome ngo-1966 esikolweni basibiza ukuthi kuse Bonnefoy Bantu Farm School. Khona endaweni leyo. Ya khona emaplasini apha. Yeah. Kwakusikolo ekungukuthi ikhuwa leli ngisi lelalapha lachugulula isitali sempera wasenza isikolo. And then ngathoma isikolo lapho ngo-1966 toti ngo-1971. Bekusikolo semaplasini nangikhumbula kuhle msi emaplasini izindlu ezibekunendlu lapha kunemzi lapha kunomzi lapha kunomzi lapha. Isikolo esibesigaba nabantwana abangaki mhlambe? Nabo tishera bangaki? Utishera bekamunye. And then abantwana besikolo angazi noma besi-30 noma besi-25. Utishera oyedwa lo ufundisa imfundo zonke nje? Ya ufundisa imfundo zonke nje and ufundisa intandeti zonke intandeti zonke nje. Isikolo esi sasigcina ku standard 2 officially. Okay. Then ku standard 3 sasibabili kungimi nomunye umswa walkhele. Aha. Senza standard 3 ngencwadi zekhabo mistress lo. Aha. And then ke nangiphasa lapho ke standard 4 ngase ngiyokufunda standard 5 eThokozani Bantu Farm School. Khona lapha eMudarha eduze nestation sakwaBhamji so. Aha. Ngo-1972 nangiphasa standard 5 lapho ke ngo-1973 ngase ngiyokufunda eSobhuza Higher Primary School eSlowela Carolina. eCarolina ya. eCarolina. Nini nifuduke ngomzike lapho. Khaya vele liyafuduka. Awasikafuduki bengihlala kwagogo. Okay. Uma walala ngo-1957 sasesike siyasuka lapho kwaMasango. Yeah. Sayokuhlala kwagogo kwaMthimunye. Yeah. Sobathathu mina ngingimaswa phela ebantwaneni bakaNamthimunye lo. Aha. Ya ndani ke ubaba wayongisisa lapho kwaSigudu kwaSibarisakhe. Aha. Nangihlala nangifunda eSobhuza emaplotini ngireka ngebhayisikili nangiyala. Aha. And then nangiceda standard 6 lapho 1973 ngaseke ngiza
eMayicha high school ngo-1974. Uzawedwa nakhona umuzi usaselele ngemodara. Umuzi wekhaya lapha kusemudaha khona kukwagogo wami kwamthimunye Kwenu kuphi ngaleso sikhathi? ekhethu ngaleso sikhathi leso bathutha endaweni ekuthiwa kusemadamini Nooitgetacht Dam. And then bathuthela Leeupan ngesindebele Yeah. eNrina. Endrina ya. Baba semaplasini weNrina bahlala lapho. Ufika ngakwaNdebele nje wenza ugrade bani ke? Nangifika kwaNdebele 1974 ngazi ukwenza uform 1 angazi namhlanje uform 1 grade bani. Grade 8. Yeah. Ngingilandelela nasi sewusemazingeni lapha ubugwaba khona. Angithi ngaleso sikhathi. Bekunento mse ekhaya apha yokuthi segwabo kuyagwatshiwa sokusikolo ke sijame. Wayiphepha njani into leyo? Into leyo ngeze ngachaza ukuthi ngingayiphepha kanjani mara ngiyakhumbula ukuthi umnakwethu wawela ngo-1971 lengana. And then ke bona nabagwabako thina besimaja sibethana ngenhlanga. Yeah. Sibethana nangamataka. Yeah. Singakangeni ngesibhukuni lapha. Yeah. And then kuthe ke ngo-1975 nakuwela amaduba. Ngaba ubaba bonyana angihlale ngibe sesikoleni bengenza form 2. Ngathi ngizakuwela 1979 sele ngiceda umatric. So ke ngilamingana mara zange ngiwele namaduba ngawela namadlovu ngo-1979. Wow. Wavuma ke nokho ba? Awachegu lavuma. Ubaba lo umuntu athanda isikolo yi? Ubaba umuntu othanda isikolo ngizakutsho njalo ngoba wathengisa ikomo nakangiletha esikolweni la eMayicha high school. And then ke wayongibawela nokuthi ngihlale kwadadewabo kwaSigudu ukuthi ngenze standard 6. Ngalendlela ngizakutsho njalo mara bakhe bazama bathi bayangikhipha esikolweni ngo-1972. Bathi ngiyokubereka eMakhweni. Ngihleli from January kwamasango apha tot ngabo April May. Solo bangangimikisa esikolweni. Nesikolo esinye na usuka eVonderfontein uye Carolina. Singapha ngakwalefu bathi kuse Calvary. Yeah. Angifanele ngiyokufunda la. Basolo bangangisesikolweni. Ngeba ibhayisikila umzawami bathi ngibangeza ngokotsha wabo. Ngabalekela eMkhomanzi. Bangithatha kumkhulu wayongifaka kulesi isikole ekuthiwa kuseThokozani Bantu Farm School. Baba wabona ukuthi yonke isikole esi ngiyasithanda khanga sangikhipha ni. Mara beyikhona ke nento leyo ukuthi wena mswaka masango awuzukhona umbereko obudisi umuntu ufunde. Kwakucatshangwa ukuthi ke ngifunde ngizaba ngumabhalana. Kibo nakathi ungabhalana bekulungile bekwanele. Uqedeke i-secondary i-grade 12. I-grade 12 uyiqeda phi yona? I-grade 12 zange ngikhona ukuyiceda. Zange ngikhona i-grade 12 ukuyiceda eMayicha ni. Njengoba ngitshilo ngo-74 ngiyafika eMayicha. 75 ngenza form 2. 76 ngenza form 3. uJC waka junior certificate. Ngo-77 ngenza form 4. Ngo-78 ngifanele ngenza umatric. But yazi kwase kwenzekani. Kwaba ne-political consciousness amongst us. Ngizama ukuchaza into yaka-matric lokuthi ukome ngengakamcedi lapha eMayicha. Nangenza u-19 nangenza u-standard 6 lapha eCarolina eSobhuza. Kwakunotishera omunye bathi nguThompson Mbethe. Tishara lo besimthanda ngobunengi ngoba wayakhamba ngekoloyi eValiant. Ehlala isikuni apha so naye ahlala isikuni apha so. And akhuluma iAfrikaans emnandi, akhuluma nesingisi esimnandi, azi nehistory emnandi. Anenda sitshela abanyana nasingafuna ukufunda amakhuwa la azosibiza abo garden boy noma sisibo baba abadala nithi basidelele nje kuphela. Nabomma bababize ukuthi kitchen girl asamdala sabizwe emrazanyane ekhuwa abonyana we kitchen girl or kitchen maid. Anenda sitshela kanengi nakasikhalimako athathe into yangapha ngeclassini or lapha esikoleni ayilinke nezinto zangaphandle. Martishera loyo
wasikhuthaza nokuthi sifunde ama-newspaper. Kwakunephepha elinye lali edithwa bo Agri Cluster nabo Percy Qoboza. Aha. Kwakuthiwa The World. Aha. Uthisha Rumbetha athi i-newspaper nangakayifundi le into ebhalwe ngapho is still ama-news. So nawuthatha ukhambe uye komunye umuzi uyokuboleka i-newspaper ena 3 days or 5 days. Into ifunda kole is still news to you. Uthole ilwazeli kodwa bowufunda nesingisi kodwa kwesi3 uthoma ukwazi ukuthi ngaphandle apha into Kwenzakalani? Yeah. So reg he pushed political consciousness amongst us. Yeah. Mara ke zange ngithole ngi-empty kangaka ukhumbula ukuthi ngikhulela emaplasini. Yeah. Bese ngibona nje ukuthi ubudlelwano phakathi kwamakhuwa emaplasini Nabantu abanzima. nabantu abanzima unjani. For instance uzakukhumbula ukuthi emaplasini apha amakhuwa akabizwa ngegama ne. Yabona ithegu lakhona kuthiwa ngu-Obasi. Then bese indoda khona kuthiwa ngubasi. Umsana lapho uTlembasi. Then umama lo ngunona. Umntazana lapho nguNonaji. Umntwanyana ezifana nalezo so. Bese sizibona manje umuntu wathadlulula ubujamo bento ezifana lezi politically and socially. Ngutishara Umbethe. Mara ke ngo-1974 late lapha ePortugal kwaba nokuchuguluka kwaRhulumende what you call a coup d'etat. Amasotsha lapha ePortugal athatha over umbuso. So yeah. Awumenula. Aha. Nakasuka lapho amasotsha la athi wona akakazimiseli ukuthi abe namakholoni ngizakuthi amakholoni wabizana ngendlela abe namazwe akawaphethe ngaphandle. And namazwe layo bo Cape Verde, iMozambique neAngola. Okay. Indeed 1975 iAngola neMozambique zaseziba independent. Aha. And i-independence ye-Mozambique neAngola Yeah. yaba na huge impact kithi silapha emayisha lapho ukuthi amazwe la achaphulukile. Ya into le yasitshela ukuthi enhleka amakhuwa la nanilwa nawo ngazi ngesindebele ngizakuthina akasi invincible. Yabona nakubethu isibhukumo kwakunogwaba kwakunomsegwaba omunye ingwenye kuthiwa ngeze ibethi yabulala. Kezwa musa lozokuhlala Mara aqimani. kwenzeke ngelilanga bethwe ngomunye omutsha so. Aha. Manje into le yango-1975 ye-Mozambique ne-Angola yasitshela ukuthi enhleka amakhuwa la nanizabalaza niyakhona ukuwakhipha lapha embusweni. Mara also nasilapha emayisha Yeah. uzakukhumbula ukuthi kwakunomswa omunye uAbraham Tiro owabulawa eBotswana. Wayengu-president we-SRC e-University of Limpopo namhlanje kwakuyi-Tafelop. uAbraham Tiro wakhuluma ukuthi ibantu education ayisirahe kangangani. Manje ke nabafuna ukumbopha lawa balekele eBotswana bambulala nge-letter bomb. So these two events ukubulawa kwaAbraham Tiro in Botswana kanye ne-independence ye-Angola ne-Mozambique had a huge psychological effect and mobilization ebantwini abatsha abe-South Africa. That is why ngo-1976 kwaseke that is why ke ngo-1976 ngombereko also wawenziwa i-ANC underground abotsiyetsi emashinini basebenza ama-demands akathile akayi-3 or 4. One of them kwathiwa asiyifuni le ifundo le engasirehe ifundo yabantu bantu education. Bathi asifuni nokuthi ilimi enisifundisa ngalo kube yi-Afrikaans. Afrikaans is a medium of instruction. Kwaba kwakunzima todwa abotishara themselves babengakhoni ukusifundisa imfundo lezi nge-Afrikaans. Dumako okungilokho okungiletha embuzweni olandelako ukuthi ungena nini ujoina nini ANC? I-ANC ngijoyine ngo-1990. Mara After influence oqeda ukukhuluma ngayo le. Yeah. So uzizwa militant konje sokuthi nami ngingaba emzabalazi. Yeah, manje kose ngibuyele emva kancane ngithi. Manje ke njengoba yasuka i-student protest ngo-1976 eSoweto. Nathi ke ngo-1977
sasiseyisusa lapha eMayitsha aha ngaba ngomunye odosa phambili kulama student abayi group of 7 yeah ngoba leso sikhathi leso ngangingu chairman we debating society and ngangifanele ngikhethwe kube ngipresident we-SRC mara ama-SRC ayengekho leso sikhathi. That is why nasivusa umguruguru eMayitsha hlangana nezinye izinto sathi sifuna i-SSRC. Kathi nina besana nifuna ngisathi sifuna iSoweto Student Representative Council. Yeah. Ngoba iSoweto yonke leya abo tsitsi mashini nabanye. yeah Abo khotso siyahlulu nabanye. Yeah. Babefuna iSSRC, Soweto Student Representative Council. Nathi nawo sifuna ihlaza njengoba injalo. Wow. Wothi sifune abantu education, kodwa sifune Africans. Nawo ke basibopha ke. Basibopha lapha ngoba savala iMayitsha leya, sakhamba sokuvala enemhlabethi leta nathona. Nakufanele siyokuvala ekhothala tolithi sesilathi isikolo sesiphumile. Lapha eVaterfala sibopha ngamabhangalala. Kedu sibopha amabhangalala basidithena ngale ngenkosini. nathi ngizokosiye Yeah, mara kholokaga. amabetho ke nabetho Sa kholokaga khange basimikise emabulolo rokhrola sidal ngoba lapho amakhuwa bakaza sithatha simikise Robben Island bathi sima terrorist. yeah La basithatha basibetha. Mara basicotsha nesikolweni napha. Bathi singalethi into zeAmerica nezeSoweto iBlack Power silethe la. Manje ke ngo-1977 so ngo-1978 and 79 ngisekhaya eDanaton. So umatric ngoba ngiphendula umbuzo kaMatric lo. Umatric lo ke ngambhala private. aha Ngaphasa 4 yama subjects. aha Then that was 1979. aha Then 1979 ngakhamba ngokufundisa kwesinye isikolo bathi iCBC primary school. siseDanaton Sisedanaton primary. Ngafundisa 4 months lapho ngase ngiyakhamba ngayokwela. Nangiyokwela lapha ke ngoba imali beyincane lapho basiholela 20 rand ngeveke besibhadalwa njalo ngenyanga besibhadalwa isikolo. yeah Sinomswami unyo kwamsweni. Ngayobereka kwaPhatco. Wenzani ngaba i-ticket clerk. okay Ya kwaPhatco sahola imali enengikhulu besihola 45 rand ngeveke. Besibulala imali. And then travela go sePitori sikhrola nekhambi sidala. sihle Sikhambi sihle. akufike ukuthi usilise isikolo ke nasengena imali nje Awa isikolo angasilisa ngithi umatric loya ngiphase 4 subjects. iye So ngo-1980 yeah ngabhala noch ngaphasa 2 yama subjects. aha Ngaseke mara ngangabi ne-matric exemption yokungena e-university. E-university, yeah. Yeah. So ke ngo-1981 bangicotsha ke lapha kwaPhatco. Enye yezinto eyayingakhambi kuhle lapha kwaPhatco mhlawumbe ukuthi ucotshelwani baba Masango ungasabuyivesa umanager lo walapha yeah uGreyling yeah yena nama supervisor amabili wabantu abanzima kwakungiwo kuphela ababeregisa ama-toilet la akangaphakathi la nani sonke nabanye emteni khambe niyele ngaphandle wayikhwira manje ke amaklegi la bathi ngibajamele ukuthi sikhwire into le yeah ngagcina ke bangikhiphile ke lapha bone bangikhiphe lapha ngangiphethe imali enenge nangilapha kwaPhatco ngiphethe 560 rand ngaleso sikhathi Yeah, ngamuphi 1981 yini ngimale ngadibana nomnganami omunye ngangenza naye uform 1 todi form 4 bathi nguMayithi Mgidi iye ngiyamazi and uMayithi Mgidi athi ukudibana nami athi yilisi into yokubereka le lisi into yakwaPhatco le mina ngile eTeflop asikhambe sabe sakhamba saya eTeflop ngo-1981 ngayokurejistara lapho for 1982 then ke 1982 ke ngakhona ukuthi out of this 560 ngizibhadalele i-registration nge-250 rand yokuzirejistara i-university. ngikhanuka yona impilo ye-university ufikile e-university ngixoxela ngempilo ye-university especially political ngoba ngiyazi ukuthi bo-militant nkulu ukuthoma kwami ukukwazi ngikwazi umuntu nepolitiki ukuba bukhali nokuyingenelela mbala ngicabanga ukuthi ukuthoma e-university ne ipolitiki le Ya njengoba bese ngikhuluma ngo-1973 Yeah. ngikhuluma ngo-1976 yeah so kune solo build up ne-influence yeah Yeah. yeah
University nasifika ngo1982 kwakunehlangano enye yama student lapha bathi Azanian Student Organization, Azaso. Yeah. Now iAzaso, being a student organization, yathatha amaphepha ebe wafaka ngaphasi komnyango for each and every new student. Ebhalwe ukuthi welcome to the University of the North. Ichaza ke ukuthi i-university le like iFort Hare, like iNgoye, zakhiwe kude nemphakathi. Zingilokho ekubizwa ukuthi ama-bush universities. Zi-extension yeBantu education. Chaza ukuthi ama-university la, ma-university anjani. And then iAzaso also yachaza nokuthi i-majority yethu sibuya emphakathini enjani. Waro ubuye emaplasini or ubuye ezabelweni, ngaleso sikhathi bese ngibuye ezabelweni na. Then or ubuye elokishini. Amakhuwa ngendlela siphatha ngakhona siphatha ngendlela efanayo. Nokuthi sikhumbule ukuthi imphakathi esibuya kiyo le nase sifundile namde sibuye siyoconnecta nemphakathi leya. Sibe yi-part of imphakathi le. Singakhohlwa ukuthi we come from poor communities, oppressed communities, what, but thina sizaba ngcono kunemiphakathi le esibuya kiyo. That was the preaching ye-Azaso. So ngayijoyina ke i-Azaso le ngo1982 lokho ke. Then attend ama meeting akabizwa i-Azanian Student Organization, and njengoba ukhumbula nje uzakukhumbula i-Azaso be recruiter ama students ema college kanye nema university kunjalo. And although mina 1979 zange ngijoine iCOSAS, ama student besijoina nawo i-Azaso already bekabuya kuCOSAS from 1979 because the Congress of South African Students yafonywa 1979. The first president kwakungu Ephraim Mogale esagcine sihlala naye khona lapha kwaMhlanga. Wagcina alunga leParliament la ePumalanga ne Cape Town ongologaga wafa ngengozi emoto. Phezu ke-podcast yethu mna kababa ngisahlezi naye lapho ubaba uSingalela, ubaba uSoxolo Sipho Masango, nasibuyako seraga godu. Phezu ke-podcast yethu godu mna kababa isukile buti. Dumako sigcine usuthi wafeyila i-first year yakho. Yes, Hlalithwa, I failed the first semester 1982. Okay. Then ngoba ngifailile zange khona ukuproceed to the second semester ngoJuly. Ngabuya ke from July to December. Ngazokufundisa eMaisha High School. Lapha ngacothwa khona 1977. Then 1983 ngathola ibhazari embusweni wakwaNdebele. 1986. So you taught for only 6 months? Yes. Okay. Then 1983 up to 1986, sengibuyela ke university. First year 1983 up to 1986, and ngimember eAzaso. Tot ngaqeda 1986. Now uzakukhumbula ke ukuthi ngo1983 kwahlonywa UDF, United Democratic Front. Yes. Now UDF yayingunina wenhlangano zonke ezingafuni apartheid, whether it's labor, students or community isanko namhlanje or any other. United Democratic Front was an underground structure, say ANC. And now iAzaso was the first affiliate UDF. Yeah. And our campaign with UDF were carried out by us. Is it? One of those campaigns was lesikhathi uBotha bafuna ukwenza i-bicameral parliament. Bafuna ukufaka amandiya namakhaladi eParliament. Then bathi mara abantu abanzima ababe sema homeland. Mabane problem yokuthi benza njani ngabantu abanzima besicomplace. You see? So UDF nasikera out i-campaign leyo. I-campaign leyo yayibizwa ukuthi i-1 million signature campaign. Esimikise emphakathini sokuchaza ukuthi ukoma i-bicameral parliament sengayifuni. But yayisenza ukuthi simobilize abantu against apartheid.
whole system kanye nohulumende wangaleso sikhathi. So I was part of that campaign as a member of AZASO. ngaleso sikhathi uyasebenza sowuthomile ukusebenza Ngaleso sikhathi ngi-student at the University of Limpopo. awukaqedi Angaqedi. Okay. Yeah. And then secondly, uzakukhumbula ke ukuthi ngo-1985 Yeah. then underground again i-ANC yamobilize ukuthi wonke ama-labor unions form i-federation yama-labor organization akabizwa ukuthi i-COSATU, Congress of South African Trade Unions. Yes. Now you see i-COSATU i-connecta nomlando we-FOSATU, i-Federation of South African Trade Unions. You see, yangabo 1955, 1956. So ke these two organizations zanikeza umzabalazo wabantu abanzima a new impetus, a new wave, a new level of ilokhunye. But of course, 1985 i-ANC yabamba a special conference Yeah. eKabwe, Yeah. eZambia. Yeah. And nabaphuma kuleyo conference leyo, uPresident OR Tambo wakhipha istatement ukuthi umnyaka lo u1985 umnyaka abawudeclare ukuthi kwenziwa iSouth Africa ibe ungovernable, ingabuseki, and apartheid ibe unworkable. Now, that campaign yokwenza iSouth Africa ungovernable and the apartheid unworkable. Yeah. Thina njengama-students ema-university as members of AZASO again campaign le yaba saba among those who are in the forefront Yeah. of carrying out. And you're the most active. Ngoba beni youth then. Besi youth elokhunyane. Of course ku-important ukukhumbula ukuthi 3 universities were regarded as ama-university omzabalazo, if you like, mara ngafuna ukuthiwa njalo. I-University of Limpopo, Yeah. i-Fort Hare yaproduce aboMandela, and then into kanje. No, it's this two. Yes. Yeah, it's Fort Hare, Yeah. and this one. Yes. And that's also important because now ama-leaders were ANC later in the political landscape in South Africa, even Southern Africa. Most of them told Waphuma ama-university amabili la. nala. Then of course later kwaba ongoye. Manje ke bengisakhuluma ngokuthi ke 1985 kwaba nale making South Africa ungovernable, Yeah. and apartheid unworkable. Yeah. Then South Africa ke as a result kwaba the state of emergency 1985, 1986. And many students, over 300,000, not only students, abantu nje abazabalaza were arrested, ama-university avalwa, kwaba na all of those kind of instability in the country. 1986 ngaqeda ke university. Then ke ngathoma ke ukufundisa 19 Lapha ngine interest ekhulu la khona kulapho ke ngoba uthoma ukufundisa emadoda. Madoda ngithoma ukufundisa eThejane 1987. From ngisho January. after tertiary. Yeah, after tertiary ngikhambe ngakufundisa eThejane All right. eDonaldton Yes. from January to April. Then umbuso kwaNdebele wathi ndoda ekhethu uyasikweleta ngoba ufunda ngebhazari yethu. Yeah. Sibhadala or uzokufundisa esikolweni esingaphasi kwekwaNdebele. Ngase ngikufundisa emadoda ke. Yabona? Emadoda the whole of 1987 ngafundisa emadoda. NgoJanuary 1988 kweza ke u-circuit manager lapha bazongibawa ukuthi ngiyoba nguprincipal As a teacher Bob Masango khumbula bo militant. Principal kuba ngubani? kwakungu Jerry Buddha. Jerry Buddha. Ubongasilithwenyo mhlambe esikolweni ngok-organizer lokhu nalokhu ama-march and stuff. No, ngaleso sikhathi uza kukhumbula ukuthi ihlangano yabotishera eyayikhona Yeah. kwakuyi iSATU bengakenziwa ngaleso sikhathi. Bengakaveli iSATU, kwakukhona le ihlangano nabotishera engaphambili babiza uthi Tuwata. Yeah. And Tuwata
sala ukuyijoyina thina esigeneration ka-1976 Yeah. sala ukuyijoyina ngisesisemadoda noma sengisemakhosana njengo-principal from 1988 sala ukuyijoyina instead safoma ikwapsu 1990 sayicollapse ikwapsu sayokufoma saba yi-part of ISADU, South African Democratic Teachers Union. Yeah. Ngikhanuka ukuthola isekelo lababelethi mhlambe ngikhaya lange uthi uyaqalisisa kubabelethi kukhona umuntu okade anayo into yepolitiki ngaba ngibaba ngaba ngomkhulu ingaba gogo or isikime ngawe nje straight indwele. No, la ngakwethu ngingatsho ukuthi isikime ngami. Ngoba ngo-1977 bona sicotshwe esikoleni abogogo nabobaba bathi batsho amakhuwa asuka khona aphaphale phezulu Aeroplane nibo bani nina bazasithatha basifake ejele njengabo Mandela. Yeah. Mara umnakwethu engimlamako yena besayibona into le ye-apartheid le ngoba wasuka emaplasini la wakubereka edrobheni. So ke nasikhulumako nje sicoca into ye-apartheid le kwakungasinto ayithandako ne. So ngingatsho ukuthi isupport Singathola ukuthi bekelisekelo lelo kade ulithola ngikhaya. Baba Masango uyasuka ke ubengitishera obanguhloko kulo sikolo. Yeah, for 8 years emakhosana. 8 years, yeah. High school. Wayoba i-district head ke. Ikhamba lakho. Na kusuka kwakho ku-district head kufika kanjani ke ukuthi uchinge kuMpumalanga legislature? Politically while bengingu principal emakhosana ngajoina i-ANC after bayivula umlomo 1990. Yeah. Then in 1992 base bangikhetha ngama chairman we region leya la. Yeah. IKwaNdebele, neMritile, neMutse. Ngabang chairman e-ANC lela 1992 up to 1998. Ngo-1998 base bangikhetha ukuthi ngibe lisekela lika Nobhala we-province deputy provincial secretary ngo-1988. Ngaseke ngiyalisa ukuba ngu-chairman la we-ANC kule region le. Yeah. Ngaseke ngiba part of the top 5 nabo Matthew Phosa nabanye in the province. Manje ke ngo-1996 administratively ngisukile emakhosana nga-apply lokuba i-district head ngaba i-district head eMritile 1996 97 98 1999 nakiwa emakhethweni ngoba sengimkhulu ngapha ngaku-ANC bangikhetha ngaye eParliament yabona ngaye eParliament ke nangingena eParliament ngo-1999 kwase kuba khona ke upremier omutsha obuya lapha kwaNdebele bathi NJ Mahlangu wang-appointa ke ngaba ngusomkhandlu ngaba ngu-MEC we-Sports, Recreation, Arts and Culture. Before that ubaba ukusungula umuzi ukuthatha ngonyaka muphi nangithathako ku-1986. 86. Awu kwenzeka konke engiceda ukuba lokho nje songikhaya sekunoma sengithethe impilo ibabudisana Baba Masango ubhizi ke lesikhathi ubhizi khulu kuba njani ke ukukhulisa abantwana boqoli ngapha ubhizi kankaka? No, okwenzeka ukuthi in my last year ngise university umama kwami kade afundisa as a private teacher. Okay. Then ke nakabasidisi uXolisizwe first born nami sakhamba sokusayina ngamthatha. Wow. Nani ke isimanje sezamuva ke sona ke. Yabona. Wow. Kodwa ngifuna uhlala away kaningi.
ubhizi. So Yeah. pheze sewufama Mpumalanga. yeah Bona bangikhaya bangapha. Kuba njani? Kufanele ukukhulisa uColi, uColi akhule ngesiko lakwaMasango, uColi akhule ngomphetho kwaMasango. Baba uhlala busy. Akhenge kuphi umraro lokho. khange kusiphe umraro ngoba umntwana the first 2 years ukhulele ekhaba omkhulu Yeah. and then ke wase uyabuya kwazokuhlala lapha ekhaya then ke wabuye godi wayokuhlala ekhaba omkhulu unina nakaya e-university 1990 tot 1993 nakaqedako same university lapho kwafunda mina khona then in 1996 ngase ngiyathutha ngeza lapha kwaMhlanga ngathutha nechegu lami lapha sihleli khona lapha sihleli ngakwethu Siyathokoza. iye Uragela phambili ke uyakhula obangu MEC. Ngemuphi umnyango wokuthoma obengu MEC kiwo? ngibe ngu-MEC we-sports Kokuthoma. yeah 1999 Yeah. MEC we-sports recreation arts and culture Ha. Kwalandela MEC one, kwalandela kuba ngu-MEC we-social development Yeah. kwase-ke 2004 ngaba ngu-MEC we-education Aha. and then kusukela lapho ngaba ngu-MEC Safety and security. we-safety and security Aha. ukusukela lapho ngaba umnyango wokugcina eMpumalanga. ngaba ya kuba ngu-MEC Yeah. ukuba ngu-MEC we-human settlement so ngibe ngu-MEC for 12 years Aha. in 5 different departments mara in between like 2009 bengakabi ngu-MEC so I was a chief whip Okay. ngaba ngi-chief whip we-ANC na ungaya lapha e-legislature eMpumalanga uzakuthola inthombe lapha zabo Mandela zabo Winnie Mandela zabo Babusisulu zabo Bahayi zabo banibani amaqhawe we-ANC e-national Yeah. we-ANC newalapha eMpumalanga into leyo was initiated by me as a chief whip zikhona inthombe lezo zazithola zilengile njengoba ubona kulenga inthombe ngapha and it was not my original idea ni i-idea leyo ngayibona na sikhamba kuma corridors eParliament eCape Town ukuthi mose benza sure ukuthi ubani laba siyababona even inthombe zabo tsietsi machinini siyazibona lezi lapha so ngenza the same thing suspenda imali ethile from i-budget ye chief whip legislature senza into mara of course initiative was mine mara decision was that of the ANC Yeah. and that of the caucus of the ANC. Yeah. Isese lapho namhlanje. Phezu kwe-podcast yethu mina kababa uGodu. Ngikutshela ngathi siphethe ingogo, siphethe ikutana, siphethe ubaba. Sukile buti. Siyabuya Godu. Sikwamukele Godu mbukeli lapho sekufinyelela khona. Ngisahlezi nayo ikutana lapho baba Masango. Dumako ngusingalela, ngusoqole. Angazokudlula bulula ngingakakubuza umbuzo nakho baba Masango njengoba ube ngu-MC weminyango eminingi kangaka mhlambe ngingathi mhlambe usuke eminyangweni emibili akhe ngithi ku-education mhlambe naku sport art and recreation njalo njalo what was your highlights what was your contribution mhlambe la wazizwa ukuthi njenganje ayi ngiyabethana Well zinengi izintwanyana esazama ukuzenza kule minyango yonke bengikiyo yeah mara ngicabanga ukuthi nangilapha eminyangweni wezemidlalo nobukhwari nokuzithabisa ngaphakamisa ukuthi asitholeni amagama wabo bonke abantu bebazabalazela iSouth Africa nabantu ababhubha ngo-1986 1987 throughout Mpumalanga amagama la alethwe ma-comrades according to ama-region la akayi-3 weMpumalanga for instance balapha eKangala la bonke amagama la sathi singawathola sayiwabhala lapha nawuya lapha eWitbank lapha bathi
kuse library garden Yeah. lapha kwaguqa Yeah. uzakuthola amagama amaningi lapho bonke abantu bale region le yeKangala ababhubha ngaleso sikhathi leso uzabathola laba nabalapha kwaNdebela. That was my initiative. Is it? Now uya eMatsulu Yeah. uzakuthola bonke abantu abafa ngomzabalazo bakangwane nelikazi nakuphi amagama wabo atlolwe lapha eMatsulu kunezindlu lezi ezifulelwe ngotshani uzakuthola amagama wabo lawa lapho. Now uya eGersibande lapha bathi kuse civic center lapha eEmelo uzakuthola amagama wabo bonke abantu abazabalaza eGersibande babhalwe lapho noGersibande loyo ulapho naye Sethokoza. uyabona. Yeah. Then mnyango wokuthoma enye into nangikulo mnyango lo bengikhuthaza indaba yamalimo bengikhuthaza indaba yokuthanda isikhethu indaba yokuthi i-constitution eSouth Africa isivumela abonyana sizikhakhazise ngokuba ngilokho esingekhona whether simaNdebele simachangani simavenda singabi apologetic ngesikhethu noma ngasifunde kangangani Ke. nangikulo mnyango lo. Ngicabanga ukuthi I had a major weakness ngoba i-contribution yami ku-sports ngeze ngakubalela kangako ne uyabona nangwa education nga-initiate i-campaign ngoba ngabona ukuthi man abazali naba lapha abantwana besikolo naba lapha abotishara naba lapha manje-ke nga-initiate i-campaign igama la bayibiza ukuthi ayihlome ifunde ayihlome ifunde referring to the student and then i-campaign leyo yangikhambisa throughout impumalanga ngibuthelela ama-school governing bodies the-South African Democratic Teachers Union nalamanye inyonyana ezincane kune-South of course kanye nezama-students ukuthi sibe na-campaign yokukhuthaza abantwana ukuthi bafunde and kwaba ne-special conference esayibamba la kwaNdebele eyayi-tailor made for indawo leya la ngoba sathola ukuthi abantwana bala abafani nakwezinye indawo abazali lapha bayavuka ngabo 4-5 bakhambile basePitori abakhona ukwazi ukuthi abantwana bayile esikoleni ngabakayi na then ababuya la babuya ngabo ma-8-9 kodwa abazi ukuthi abantwana bayile esikoleni so sathola ukuthi i-performance kwa-matric ayisikuhle ni and ngale ayihloma ifunde sakhona ukudesign i-campaign elungise into le. Kwabonakala-ke ukuthi usebenzile Mpumalanga pheze uyisebenzele mbala sekufike lapha ufanele ukhuliswe khona uthathe usiwe ku-national kwaba njani ukukhula ukuphuma ku-province ungena ku-national? Ngo-2014 i-Provincial Executive Committee ye-ANC yathatha i-decision ukuthi laba bacabanga ukuthi senior comrades bangabamikisa e-national benze contribution at that level. Mina-ke bese ngicede 15 years la eMpumalanga legislature and then 2014 up to 2019 ngaseke ngiba member ye-National Assembly eCape Town. Then-ke nangifike e-National Assembly 2014 up to 2019 ngaseva as chairman we-portfolio committee international relations and cooperation. Ngabereka-ke nabo minister ababephethe lapho uNkwane Mashaba uMayitengwana Mashabane and then noSisulu and then Lendi Sisulu and then Dr. Naledi Phando. And the starting with chairman we portfolio committee on international relations. By virtue of this position, then bengiserva ku SADC Parliamentary Forum. I-SADC Parliamentary Forum kusho ukuthi wonke the 16 countries bayahlangana once ngekota for a week. Ngaba seZimbabwe, eLesotho, eSwaziland, eSouth Africa njalo bayibiza ukuthi i-SADC Parliamentary Forum. 14 countries. I've been part of that for 5 years. And in really young exposure to the politics and the developments and the dynamics
there's the SADC region kule 5 years leyo 2014 and 2019. leyo iphendula imibuzo esaba nayo abantu abaningi abakuthandako eSouth Africa babezwe ubuhlungwana nakuthiwa uDumako uyaphuma uye eTunisia kwe-ambassador kubonakala ngathi ikutana yethu leya elahliwe pheza kufika ngale kwetu ngibala bese lo exposed to the international world so kwaba bulula ukuthi bakuthumele iza njani mhlawumbe babuthuma ukuthi uyokuba i-ambassador. Well, nga-apply ngoba ngo-2019 after 20 years eparliament Yeah. kade ngingakabuyeli ne. Yeah. So I then applied ukuba i-ambassador, and then of course i-ANC bang appointa ke bakhetha i-country bangithumela eTunisia. Obviously ke ukutravela khona bowutravelile ama-country ngaphandle iye kodwa bongathi nawutravela ke uhlale lesi sikhathi esewusihlezi eTunisia. Ngifuna ukwazi ukuthi akenge kube nama-frustration mhlambe nama-conflict wendawo versus uMasango, wokudla versus uMasango, weweather mhlambe versus uDumako eTunisia. Ama-challenges aba yini na uqeda ukufika eTunisia ukuthi nje sengiyongizenza sengiyabuhlala la ama-challenges aba yini mhlambe? No, zange ngibe nenkinga ukufika kwami eTunisia njengomzenda ojamele iSouth Africa eTunisia. Ikinga yaba khona ukuthi ngifike ngoFebruary and then nge-26 akaMarch 2020 kwase bavala ke i-country kwaba ne leya COVID-19 kwathiwa akusana muntu ophapha kuphumela ngaphandle akusana muntu ophapha kungena ngaphakathi ngavaleleka ngale mara still i-policy ye-department ukuthi ungakacedi 7 or 9 months awuze ekhaya, yabona awuze ekhaya right through. So endabeni yokudla kukhona ukudla ngale esikutholako ngapha eSouth Africa njenge-rice, njengama-tin staff, and then ipuphu ukhamba nayo. Umratha ufaka esuitcase-ini uphapha nawo, then umratha ungawudla every day njengoba usidla lapha ekhaya. Bunjani kubujamo bezulu ba? Ubujamo bezulu beTunisia lina ebusika njenge-Europe. Kusho ukuthi i-climate yabo is Mediterranean ngoba lapha bengikhona pha eTunisia 200 meters away lelwandle lekuthiwa i-Mediterranean Sea. Sasifunda ngale eBhayibhelini ngingazi ukuthi ngizahlala eduze kangakanalo kuhamba ngenyawo kuya lapho. Ndani ke of course ke kwezepolitiki sathola ukuthi iTunisia ikambiso yakhona ayifani kangako neSouth Africa. Kunekhona ngithe nangihopulula ngawe ngoba nenkulumo mhlambe isehlakalo esihlekisako la usese-university bathi umuntu batsho onithi njengoba usesenithi namhlanje usithanda kakhulu ngazwani nento engathi iyasilaphasa bongazwani nento njengala manje bathi uyamkhumbula uJusto obuye eJohannesburg ngathi bohlala la erumini. Okay. Batsho uJusto ngoba nesikhathi lapha ebakhona iperfume akungicocele ngesihlakalo. No, well, ngi-reluctant ukukhuluma in public ngezinto ezazenzeka sisesema-student ngoba mara you're still young bamasango. Uthi ngigcine ningakaqedi kuhle ngigcina niyiphethe ngenye indlela. Ya kuzokala ukuthi kwenziwa iperfume yabe yasuke la Dumako sesiphetha-ke mhlambe umlayezo esingawuthumela bentwaneni banamhlanje abafundi banamhlanje siqale kulukhulu ukuthi siphila ephasini lamalungelo amaningi. Amalungelo abantwana abaningi bawaberekisa kuhle, abanye bawa misuse
nesense ukuthi abantwana bangenambala endakamzweni bangenambala endweni ezijamisa impilo yabo kunokuthi bathuthuke bachinge phambili. Mhlawumbe umlayezo ophuma kubaba oyikhambe kangaka le indlela yefundo in particular ungabathiya nomlayezo othini? Hey, angazi ngathoma kuphi ni, mara mhlambe ngithome ngestatement esithi engikubonile empilweni ukuthi ubelethwa ngubani and ubelethelwe kuphi akutsho ukuthi istage sakho sempilo sokuphelela kuphi, ngoba ubelethelwe emaplasini noma ubelethwe umndeni loyo, therefore ngeze waba yinto yeah. So nangabe uzimisele yabona. So ngingathi abantwana banamhlanje amathuba amaningi avulekile after kwasuswa i-apartheid officially encwadini zomthetho ngo-1994. Kusukela ngo-1994 ngarara kakhulu nangifika eCape Town ngathola ukuthi the first 2 years over 800 up to 1,000 pieces of apartheid legislations were wrapped off. Petty apartheid eyasuswa. Manje ke konke lokho ku create ama opportunities and freedoms for abantu beSouth Africa. But two things. A1 ngicabanga ukuthi kunenkinga hlangana nathi either abantwana bethu or nathi abazali babo nasikhuluma ngamalungelo ne freedom yethu without irresponsibility or responsibilities within amalungelo layo. Exactly. Up to a point where abazali bathi babona ngathi amalungelo la ne freedom abonela abantwana akusiliqiniso lokho ukuthi ukuchaphuluka kubona abantwana. Yeah. And then okhunye ngicabanga ukuthi abantwana ababeregise amathuba la akavulekile. Cala musu ukuya e-university sekune bazari kuthiwa ngiye NSFAS, ya apply ema-university akusathiwa ungangena eVets noma University of Cape Town noma University of Western Cape ngamakhaladi kuphela. Akunasayena University of Pretoria manje ngathi asikuthathi ngoba unzima. Abantwana abathathi advantage yamathuba la akavulekileko la. And then kuneminye imisebenzi esasingavunyelwa ukuthi siyifundele ngaphasi kwe-apartheid. Mhlambe like ukuba i-chartered accountant, like ukuba i-actuary, civil and structural engineering, naku-medicine. Bavimba abantu in one way or another. Zonke into ezozisukile. Mara kulaba abantwana abafuna uba bosombhisarhedi. Ngingathi mina abangapheleli endaweni lapha bahlala khona, ukuthi uhlala eKwagga uhlala kwaMhlanga usunesitolo phelele lapho ne. Khula kumasipalata lo okuye into the region, Kangala region. Uthi na man ibhisarhedi amla ikhula ingene eMpumalanga yonke. No man asithi nje ngifuna ukukunikeza ama figures ukuthi uzwe. If for instance iThembisile inabantu abayi 300,000. Exactly. And uthengisa amanzi 10 rand. Ntuthi angisi satisfied. Ngifuna ukuthengisela iKangala and abantu abangaka by 700,000. Every day umuntu usela ibhodlela lamanzi leValpri yakho. Not iValpri. Thosi lakho. 700,000. Nah man, I think thangisela iMpumalanga yonke. IMpumalanga yonke inabantu abangaka is 4.2 million. Nah, I think thangisela iSouth Africa yonke is 63 million. No, I think thangisela iAfrica yonke man kani iAfrica le yasela amanzi every day is 1.4 billion. No, bara umhlaba lokho mungasela ithosele ezweni ngiphi. iIndia yodwa 1.4 billion. iChina yodwa 1.44 billion. iEurope, continental Europe 745 million people. Ukhuluma nge-statistics sango 2023. America 365 million people. Russia 143 million people. These are the statistics bengidila ngazo. Ngisho ukuthi net uthengisa amanzi, i-product eyi-1. So we must think big
Yeah. wide. Ngwazivalela ingebhodlelwaneni. Yeah, in Yeah. terms of trading for the market. Yabona? Ngaba uthengisa inyama, ngaba uthengisa impahla, ngaba uthengisa imotera, si grow globally. Yabona? Nasi into engingayisho ke Dumako manje. And, usifundisi ubutitshere kuwe bakaphumi solo usesenjalo. Usebenze khulu usebenzela eMpumalanga yonke. So wathi na wathatshwe le eMpumalanga wabuya waluleka wakhula uyokusebenzela iSouth Africa yonke. Africa uyisebenzela phezulu. Ngikani ukukwazi ukuthi nange ongasekho kule msebenzi ungakhana ukukhunjulwa njani so angambamba sana angibethile zileke into zenzileko kodwana le mani ozose siyitomule sithi angikhunjule ngalindlela. Angaze hlalithwa Angekhe wazi ngoba wenze kunenkulu. angeze ngatsho ni. Yeah. Ngicabanga ukuthi ngicabanga ukuthi ngibe umuntu ongavumayeli bonyana intshijilo nentshijilwana ezincane eziphethelene nami zijame epateni yami yokuphilo. Ngisho ukuthi yabona uma ngibelethako wabhubha 1957 bengina 2 years. Then zange ngikhule Udedesa. ngidedesa nginrandrani yabona. Ngiyefile. Then nginabo ma 5-6 years. Yeah. Lapha emaplasini napha nangihlala kwagogo. Ngawa phezulu kwesileyi. Ngabelethwa ngikhamba njengawe nje. Ngawa phezulu kwesileyi ngase ngiyalimala. Ngalimala imlenze le. Yabona lapha. Nangibona ngikhamba ngichekeza nje. Ukuhluza, yeah. Yabona. Then ngalimala, that's why isikolo ngasithoma late senginabo ma 11 years ngo 1966, you see? Ngoba siphela iminyaka eminingi esibhedlela. Yeah, ngoba ngispende iminyaka eminingi esibhedlela. And then kwamalume lapha kwakuxhagwa. Kwaxhagwa khulu umalume anabomma ababili. Wenkathi uthi uyabuya esikoleni uthola ukudla kungekho next udla isikhokho. Sichebe ngetiye, sichebe ngechukela, sichebe ngetswayi, sichebe ngeperegisi, sichebe zonke indrezi. Ngicabanga ukuthi indrezo zange ngivuma ukuthi zingivimbele esikoleni. Yeah, And emaplasini Yeah. isikolo sokuthoma sasiseduze mara sesibili nangabe ibhayisikili ipontshile or ibhayisikili ayisiraha kusukhambe ngenyawo and indawo emkhomazi leya imakhaza novuka ekuseni inesithwathwa. Nesifana. So ezinye intshijilo ezingivelele empilweni zithola ukuthi already ngendlela la ngikhulele khona pha or impilo engiyikhulela angizirabheli bonyana ngicabanga ukuthi ngitotoziswe. Yeah. And ngicabanga ukuthi into leyo yenza bonyana ebantwaneni bami ngingazwisisi bonyana yini nababona ngathi into azikhambi kuhle yini engaka bangayihlaga ungidlula mina. Sengisho abantwana bami nebantwana benhlobo zami or nabantwana abanye eSouth Africa ngicabanga ukuthi into eziningi zilula, so all problems are surmountable. Phezu ke podcast yethu mntaka baba sukile buti engikufundako mina namhlanje sekukuthi umthako oqalene nawo leyo ubujamo bekhaya oqalene nabobo ngawe uyahloriswa ngani yathaka ekhaya apho ngani ngaphasi kobujamo obumasikizi mhlawumbe obungakarisiko akungakuhlahleli indlela yakho yokuya phambili ukuthi ngombana nakho ngikhula ngomthako nami sengiyakuphila umthako loyo. No, ungeka ngaphakathi kwaleyo mthako uyokufana nobaba usingelela Soxoli uSipho bamasango uzimo nabezimo asibekele wena and ngithokoza umndeni ukuthi ukuthathe ukuboleka iparcel ukhambi yokusebenzela iphasi bangaba nomona ngawe bathi akasize thina kuphela bakuchaphulule bathi
hamba uyokusiza inarha. Sithokoza nomndeni, sithokoza namaqhegu abelethwe wena nenilukazi ezibelethwe wena. Zimu nabezimu basibhekele wena. Siyathokoza Hlalithwa. Ngiyathokoza. Sukile buti.